Živ kurac, burazir. Bazen ima... Burazeru, ti nisi počeo da putuješ. Ljudi, putovanje nije da odete u skupi hotel. Putovanje je da odete u novu državu, da upoznajete lokalce, da upoznate kulturu države, građana, način razmišljanja i sve ostalo. Da odete na neki... Ovo realno jeste luks upravo, brate. Ovo realno jeste. Ti treba ba to da odeš, razumeš? Znači, da odeš u srž. Da odeš u srž. To ti isto kao da dođeš u Srbiju, odeš u Beograd. Pa ne možeš da odeš u Beograd. Možeš da odeš malo i u Vranje, kure, nane. Malo u Pirot, malo vamo tamo. Razumeš? Malo da zaiđeš po državi, kurac. Razumiješ? To ti kao da jedeš tortu, a onu tortu iz sredine. Ne može iz sredine, mora da jedeš se u kolač, razumiješ? Da malo napravite neku memoriju. Putovanje nije da odete u dobar restoran i da odete u dobar hotel i kažete ja ću sad da ocijenim kakav je ovo grad na osnovu hrane u restoranu. Lik je krenuo putuje s 30 godina, brate, i on će sa nekom prosipa pričao put... Evo ga Luks, pali se Kenjanje, pali se Kenjalica kod Luksa. Putovanjima, brate. Ovo je realno, brate, ovo je 100% pravo čovjek. Dobar je Luks, majke.